Naš cilj je potpuno kristalno čist i jasan. Republika Srpska kao zemlja uređena po modelu slobodnih, demokratskih, pravnih, ekonomsko održivih i socijalno odgovornih država. Republika Srpska koju će svako koje gleda sa strane i koju će svako koje osjeti iznutra živjeti kao slobodna, bogata i obrazovana zemlja. Zemlja u kojoj uvodimo pravednu umjesto nepravedne vlasti. Zemlja u kojoj se ne živi po principu rodiš se, stekneš privatnu diplomu, člansku knjižicu stranke i posao u državnoj upravi. Zemlja u kojoj se novom ekonomskom politikom obnavlja srednji sloj stanovništva koji treba da nosi teret i da Republiku Srpsku vuče naprijed u njenu budućnost. Zemlja u kojoj nema socijalnih razlika između bogatih i siromašnih, koje podsjećaju na španske serije i na